برنامه خبری 21 دکبر از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. امروز در برنامه عدالت دادگاهی را تامین نمایید. محمد سعید عبیداللهیف رئیس مجلس ملی از دادرس‌های نوتعیین خواست عادل و با انصاف باشند. وقتی که انسان گناه دارد در تنهایی با خود با ایمان و وجدانش باید اقرار می‌شود و بعد از خود برآمدن باور که اومده شده رحمت می‌دهد. پیاده‌گردان را پخش کردند. این بار در استرالیا در پی برخورد یک ماشین کوهگرد با ازدحام مردم افراد زیاد جراحت برداشتند. پلیس در چند دقیقه به محل حادثه حاضر شد و 2 نفر را دستگیر کردند. و قرار نهایی درباره انجین مقامات تاجیکستان شرکت‌های موبیلی را از حق استفاده این وسیله مهم گفتگوی مهاجران محروم نمودند. روز پنجشنبه مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمان تاجیکستان نامزدی دادرس‌های نو را به وظیفه تصدیق کرد. محمد سعید عبیداللهیف رئیس مجلس ملی در این جلسه موضوع عدالت دادگاهی در کشور را به بحث کشید و از دادرس‌های تازه انتخاب اجرای صافدلانه وظیفه را تقاضا نمود. هرچند قانون اساسی دادگاه را مستقل اعلان کرده است، ولی دادرس‌ها نه انتخاب بلکه از جانب رئیس جمهور تعیین می‌شوند. شادمانی یتیم در اجلاس امروز شرکت داشت. محمد سعید عبیداللهیف رئیس مجلس ملی بعد از آنکه یک دادرس گفت در زمان 2 سال کار کسی را بیگناه حکم نکرده است، از تامین عدالت سودی اظهار نگرانی کرد. رئیس مجلس ملی از شرف علانظرزاده دادرس نوتعیین دادگاه عالی پرسید که در مدت 2 سال کارش آیا حکم سفید کننده صادر کرده است. پاسخ دادرس منفی بود و چنین واکنش را از طرف محمد سعید عبیداللهیف به بار آورد. من 100% باور دارم وقتی که انسان گناه دارد در تنهایی با خود با ایمان و وجدانش باید اقرار می‌شود و بعد از خود برآمدن باور کنید که اومده شده رحمت می‌کند. لیکن اونهایی که نسبتشون بی‌عدالتی است هیچ وقت رحمت نمی‌کنند. نه تنها به شما با ما هم رحمت نمی‌کنند. با ما هم چیزی به شما نمی‌گویند که برای چی دست برداشتید. بعد از این عبیداللهیف از دادرس‌های نوتعیین خواست که تلاش کنند که در مرافعه‌ها گناه شخصی متهم ثابت شود. رئیس مجلس ملی گفت از آن نگران است که بسیار مردم از حکم‌ها ناراضی می‌شوند و برای دریافت عدالت به زینه‌های بالایی شکایت می‌برند. به قول عبیداللهیف در 2 سال اخیر بر اساس اعتراض دادستانی 569 سند به اعتبار شده که از جانب دادگاه‌ها صادر شده است. و امروز جواب به ما گفتن نمیدونم که دولت ما 100% به طلبات جامعه جوابگوی است. تکرار هم شد من به خاطر اون سوال دادم که چند حکم سفید کننده برآورده. زیرا مردم حقوق دارند به مقامات سودی. ببینید دیروز گفتم تکرار میکنم شما به کسی اطاعت نمیکنید بجز از کنستیتوسیا و قانون. در تاجیکستان نگرانی زیاد است که ضمن محاکمه‌ها دادرس‌ها عدالت و انصاف را رعایت نمی‌کنند. برخی حقوق‌شناسان می‌گویند اگر یک مشکل فساد و رشوه‌خواری در دادگاه‌ها باشد، مشکل دیگر مستقل نبودن دادگاه‌ها است که پایبند حکومت هستند. در 2 سال اخیر در دادگاه‌های تاجیکستان 10 دادرس دست به جنایت زدند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. در نتیجه برخورد یک ماشین کوهگرد با ازدحام مردم در شهر ملبورن در استرالیا 10 نفر آسیب دیدند. در پی حادثه مقامات انتظامی 2 نفر از جمله راننده ماشین را دستگیر کردند. تحقیق قضیه‌ای که در آن بیش از 10 نفر جراحت برداشتند شروع شده است. طاهر سفر گزارش می‌دهد. در میان 12 رهگذری که در نتیجه حرکت ماشین بر رویشان آسیب دیدند، یک کودک نابالغ نیز هست. حادثه در نزدیکی ایستگاه راه آهن فلیندرز در مرکز شهر ملبورن رخ داده است. معلوم نیست جراحت آسیب دیدگان چقدر وزنین است. طبیبان به آسیب دیدگان کمک کردند و بعضی را به شفاخانه ها بردند. ماموران پلیس و نجات بخشان زود به جای حادثه آمدند. راننده ماشین را دستگیر کردند و سبب عملکردی او معلوم نیست. با گفته جان، یکی از شاهدان حادثه که تلویزیون ABC با او صحبت کرده است، ماشین سفید با سرعت بلند حرکت کرده راهگذران را میزد. جان صدای برخوردن ماشین با آدمان را که خرید زیاد در دست داشتند شنیده است و گفته است امیدوار است
ماشین کالسکه کودکان را نزده باشد. ماموران پلیس ویکتوریا اطراف محلی حادثه را بستند. مقامات به مردم و از جمله مسافران قطارها توصیه دادند به ایستگاه فلیندرز و کوچه‌های اطراف آن نآیند. از همه آنهایی که درباره حادثه خبر دارند خواسته شده است به اداره پلیس بیایند و شهادت بدهند. زدن رهگذران با ماشین از چند وقت پیش شروع شد و در عین حادثه ها در شهرهای نیس، برلین، لندن و نیویورک 10 نفر کشته شدند. бармегардем ба тоҷикистон. ҷамшед олимов як тоҷири дорои тоҷикро аз боздошт озод карданд. бино ба гузоришҳо ӯро рӯзи 20 декабр аз боздоштгоҳи шӯъбаи умури дохилии ноҳияи фирдавсӣ раҳо намуданд. молики ширкати олими каримзод ва корхонаи насоҷӣ дар ноҳияи масчуд 2 моҳи пеш бо иттиҳоми бозпас надодани $15 миллион қарзи тоҷпромбонк боздошт шуд. наздикони абдулов ба радиои озодӣ гуфтанд ки соҳибкор қарзашро пардохтаву озод шудааст. барномаро идома медиҳем. бо вуҷуди муроҷиатҳои зиёд ва бо такрори муҳоҷирони тоҷик барои барқарор кардани рақамҳои NGN зоҳиран мақомоти тоҷикистон ба ин мавзӯъ нуқта гузошт. тавре ба радиои озодӣ маълум шуд хадамоти алоқа имрӯз ширкатҳои мобилиро аз муҷаввизи NGN маҳрум кард. абдулло ашуров ки бо таҳлили ин мавзӯъ машғул буд бо ҷузъиёти бештар ошно мекунад. хадамоти алоқаи тоҷикистон муҷаввизи 10 ширкати мухобиротиро барои истифодаи алоқаи нави NGN бекор кард. дар як санаде ки рӯзи 18 декабр бо имзои бек сабур раиси хадамоти алоқа имзо шудааст гуфта мешавад муҷаввизи ширкатҳои тоҷик телеком, ТТ мобайл, таком, вавилон ва дигарон тавассути алоқаи барқи NGN бекор карда мешавад. қарори мазкур рӯзи 21 декабр ба дасти ширкатҳо расидааст ва як нусхаи он ба радиои озодӣ ҳам расид. гуфтугӯҳо аз тариқи NGN дар тоҷикистон ва хориҷ аз он аз рӯзи 18 декабр номумкин шуд. хадамоти алоқаи тоҷикистон сабаби ин дастурро ба амнияти шаҳр дод. аммо дар як номаи кумитаи андозаи тоҷикистон ки рӯзи 20 декабр ба радиои озодӣ расид гуфта мешавад қимати гуфтугӯҳо тариқи NGN назар ба алоқаи муқаррарӣ 10 маротиба арзонтар аст ва барои ҳамин даромад аз ҳисоби андоз ба буҷаи давлат коҳиш ёфтааст. манъи истифодаи NGN ки василаи асосии муколамаи муҳоҷирон бо хонаводаҳояшон аст хашми муҳоҷирони тоҷикро барангехтааст. дар муроҷиатҳои зиёди муҳоҷирон ки дар интернет нашр шудааст ҳукуматро танқид мекунанд ва мехоҳанд ки хадамоти алоқа онҳоро аз як василаи осону арзони гуфтугӯ бо хонаводаҳояшон маҳрум накунад. тибқи оморҳои тоза шумораи истифодабарандагони алоқаи NGN наздик ба 1 миллион нафар аст ки аксарияти онҳо шаҳрвандони тоҷикистон дар хориҷ ҳастанд. воқеан ҳар рӯз 10 нафар ба радиои озодӣ занг зада мепурсанд ки сарнавишти пулҳое ки барои NGN доданд чӣ мешавад. дар ҳоле ки хадамоти алоқа дар заминаи сарнавишти маблағҳои истифоданашудаи муштариҳо барои хадамоти NGN чизе намегӯяд, ду ширкати мухобиротӣ ҳафтаи ҷорӣ гуфтанд ки пулҳои муштариҳоро намедиҳанд. баъди нашри ин видеои ҷангу занозанӣ дар Панҷакент маъмурони милиса 10 нафарро бо иттиҳоми авбошӣ дастгир карданд. ҷангу кашмакаш рӯзи 20 декабр қабл аз шурӯъи маҳфили ҳозирҷавобон дар театри Панҷакент рух дод. дар шӯъбаи корҳои дохилии Панҷакент рӯзи 21 декабр ба радиои озодӣ гуфтанд ки афроде ки дар занозанӣ ширкат доштанд шиносоӣ ва боздошт шуданд. ба гуфтаи онҳо сабаби занозанӣ нарасидани ҷои нишаст будааст. маҳфили хуштилон ва ҳозирҷавобон миёни донишҷӯён бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз амалҳои номатлуб ва дарёфти истеъдодҳо баргузор мешавад. ин шабу рӯз сокинон аз чоргӯшаи Тоҷикистон ба пойтахт меоянд то ба ҳайси хотира охирин рӯзҳои соли 2017-ро дар назди арчаи соли навӣ сабт кунанд. арчае ки 2 ҳафта пеш дар майдони марказӣ Душанбе гузошта шуд, акнун ба макони мулоқоти дилдодаҳо ва таҷаммуи дӯстон табдил ёфтааст. Амрдин Олимов ҳам як шоми худро дар зери ин арча ва бо дастгоҳи наворбардориаш сипарӣ кард.
машраб ҷурақулзодаи донишҷӯ пеши арчаи 25 метраи душанбе омада тасвири худу дӯстонашро ба волидайнаш ба вилояти Суғд фиристодааст. Фиристонем ба воситаи сайтҳои интернетӣ Viber, Imo. баъд аз афрохтани ин арча як ҳафта боз гирду пеши он ба макони таҷаммӯи сокинон табдил ёфтааст. ҳар кас ба мақсади хос ва ҳатто аз минтақаҳо ба ин ҷо омадаанд. барои Боймуҳаммад Табаров бахт омад карду ин рӯзҳо дар Душанбе шунавандаи семинар барои мударрисини забони англисӣ буд. азбаски барояш имсол соли кушоишҳо будааст, мехоҳад пеши бузургтарин арча акс бигирад. хотир дар инҷо омадем дар назди арчаи солинавӣ дар атрофи он шарҳ задем ки баъзан аксҳои солинавӣ гирем ки аз ёдамон набарояд. кадом соли навро бе бобои барфӣ тасаввур кардан мумкин аст? барои Дилшод нақши бобои барфиро дар ин аём бозӣ намудан ҳам кайфияти рӯҳӣ дорад ва ҳам молӣ. ҳар як тасвир бо бобои барфӣ 5 сомонӣ нарх дорад. Сумайя имрӯз либоси набираи бобои барфиро ба бар намуда бо падару модараш ба ин ҷо омадааст ва бо камоли майл бо хоҳишмандон сурат мегираду ба фарқ аз бобои барфӣ пул намеситонад. На ёлки, шишки да иголки, разноцветные шары не растут на ёлки. Эти флаги и шары самые мы повесили, чтобы праздник новогодний все нам было весело. Ура! Браво! Чанта сурат гирифтем имрӯз? Ҳафта. ҷашн гирифтани соли нав солҳои ахир дар ҷомеаи Тоҷикистон андешаҳои гуногунро ба миён оварда буд. ба хотири мероси овони шӯравӣ будани он гурӯҳе нигоҳи интиқодӣ ба он доштанд ва зери нуфузи ақоиди мазҳабӣ низ доираи ҷашни он маҳдудтар мешуд. ба назар мерасад имсол дар қиёс ба солҳои пешин фарҳанги ҷашнгирии он дар Тоҷикистон дубора зинда мешавад. барои ҷавонон рӯзҳои ахир пойгоҳи арчаи Душанбе ҷои мулоқоту ошноиву баъзмороӣ мешавад. ба фарқ аз Душанбе дар Рум сокинонро арчаи асосӣ ба хашм оварда аз вонҳо ба назди ин дарахт намешитобанд. на танҳо шаҳрвандон балки сайёҳон низ мегӯянд ҳайронанд чаро шаҳрдорӣ барои дарахти бемор даҳҳо ҳазор евро масраф кардааст. Мумин Аҳмадӣ дар ин бора тафсилот дорад. баднамуд мурғи паркандашуда дарахти кал бахше аз алфози бадест ки сокинони Рум дар бораи арчае дар пойтахти Италия истифода мекунанд. бо дидани арча ки дар майдони марказии Венетсия гузошта шудааст, чунин эҳсос мешавад ки ид кайҳо ба поён расидааст. ба навиштаи расонаҳо барои овардани ин дарахти бемор аз ҷангале дар наздикии Австрия 50 000 евро харҷ кардаанд. сокинони шаҳри қадимии Венетсия бо дидани арча нороҳатии худро пинҳон намедоранд. беҳтар мебуд ки агар маблағро ҷои дигар сарф мекарданд, на барои ин дарахти зишт. айб аст. барои ман ҳатто дидани арча дарднок аст. эҳсос мешавад ки онро пӯст канданд. чӣ гуна ин дарахтро дар Рум гузоштанд? магар шаҳрдорӣ шарм намедорад? шаҳрвандон кайҳо аз фаъолияти шаҳрдорӣ норозӣ ҳастанд. онҳо шикоят мекунанд ки симои пойтахт то рафт бад мешавад. хиёбонҳо пур аз партоб аст ва кӯчаҳоро сари вақт тоза намекунанд. ба ин ҳама акнун арчаи баднамуд илова шуд. ба сайёҳон низ арча хуш наомада аст. дарахт зишт аст, шохаҳои кам дорад. шояд онро беҳтар ороиш медоданд. арчае ки дар Ватикан гузоштаанд беҳтар аст. арчае ки дар муқобили калисои Пётри Муқаддас қомат афрохтааст воқеан ҳам беҳтар аст. ин дарахтро диндорони Лаҳистон ба шаҳрдорӣ тӯҳфа карданд. сайёҳону сокинон ҳам асосан дар назди ҳамин арча акс мегиранд. ва бинандаи азиз 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба охир мерасад ва барномаи имрӯзро то 24 соати дигар анҷом медиҳем. тафсилоти хабару гузоришҳои имрӯзу дирӯз ва мавзӯъҳои рӯз дар сомонаи мо cw.ozodi.org гузошта шудааст. саҳифаҳои мо дар ҳама шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол аст ва албатта тамошои Озоди видео YouTube-ро низ фаромӯш накунед, чун наворҳо ва гузоришҳои диданиро мо ҳама рӯза дар ин канали худамон мегузорем. ҷаҳони сипос ва то барномаи фардо худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.